ashafo me mamuajo me damwasebiem se monya madaje ehwe kabi na menka bi dwumedie e Top G multimedia so enne ye ne odifo kese bi e ba betwetwe enkomo efa physically challenged ho ono akasa ye physically challenged ye ba bebi sa nsem bebre komo yi enko na wie ye no wankasa obehu sania enioma esi ekoso e wo Ghana ha ene amanone efa physically challenged no Fremi Kuku Asaki na yefra say Prophet Clement Ofori. Prophet Clement Ofori eye ne clutches a oyusu enie osofo me pacho se wo hwe ye man mu a eye physically challenged ni bi wo ho a omugina kwan ho sresra ade ebi nso etete omu fie nim sresra ade nanso me hwewa wo de no kwa emu ya de nkyɛn ebi mu de o nanso wo yɛ ɔsɔfo a wo san tutu kwan ɛsan kɔ ka nyame asɛm ɛkyerɛ amaman me patro ɛdan na wo ka Me waka ma o ne sɛ nneɛma mmiɛnsa ɛna ya ma obi sɛslade baako ɛyɛ ebusua a ofiri mu sɛ ebusua no yi wo to kyene a ɛma unhu bebi a wo de wuti bɛkɔ ɛna second ebinim ho so a omo nyinsa no djuma ɛna third ebinim ho so a omo mpɛsɛ omo bɛbrɛ enti sɛ ebusuafo no yi wo twetwene a me for instance say mebusuafo antome ankyene omo yɛ de omo yɛ obiara omo show odo enti ɛma mehu sɛ ebusuafo no dɔme de a mentimi ndwane mfifie ɛnkɔsra de ebi sɛ ɛbɛyɛ nim guase krampo ama ebusua na me yɛ da me wɔ mu no to say me say for instance me maame yame emana ho ahoden anti dina ono no be fa me fie kurase ode me ba akra e be hwe me eboa me ema me so me hu se no me so metimi aye bibi ena dididi mu an kakran saa na me nuano mebusuafo an beto wo no mbobo an kakran saa na yame adom ama me so me do say nti se busuafo no yi wo to kyene a ena environment na wo timi no epo a eso tumi ka ho ema wo sesrade na obi so ho no ma environment ni so ye o and so still okwa abonten ekosresrade eno ebu apayo anase dey no de na ono ankasa ena empese obeye adwuma ebi se ye wo physically challenge bebre ho a omo akutansa na adwuma ebinim ye shumika obu ho kro betimi aye adwuma a obetimi aye shumika nanso ompese obebre ena ompese obe ye dwumaden ana obe bebi ko so ko rehabilitation center wa ye wo omo ye shumika omo ye tie and die a government equality me support omo sua adwuma omo sua adwuma ne be wie ada se nko omo de adwuma ne be ye adwuma no omo mfa nye adwuma na omo de ato ho ebi se o feel se wagye atum e wo no agye atum se me ye disable na se wo gye tum se wo ye disable a ana disable no se be den e be fa wo se wan giantum to say me man giantum me busanfo accept ama semye ne ya na me so man giantum ena me se man giantum ni ntimi anya den amba ade bia wo ditum wo wiase no ebem physically challenged ba wa brabo mu ba ye no sign na wo feel ye manante kakra anante be 12 years se na me ne fie ne me hu se na me nante kakra enti no ekwan mu na ebeto me enti meni fi kakra me hu se mentimi nante no in fact na ya hadwen because ade a yamfa nwo na obeto no asase so no eye den se obetimi aye nanso nam nyame adom nti ene ebusua de am pese me de ebusua po ne ka ho because ebusua fo no ewo part pa o mo pre ewo physical challenge mo se eto a you see ayenya terminal 3 ena ne ye wo ye other airport ana ye use no na me pacho se utu kwan a sen na ete me pese me hu se ne Ghana ha utu kwan a ye physically challenged for ye treat you omo kasa na Ghana fo na bibifo no ye maame na ye papa na mo agitum mu se wo yare na se wo wiawia fom a na se ye physical challenge e bia na ye spirit bi ena ma wo be ye asa na se ye askat na se wankasa wo bone ana se honhom bi ana se obusuafo bone bi na de sad na de aba amma sad ne edidem ewo Ghana fo ye tirim enti se wo ye disable na obi hia obi hu wo office wo ye different person among many people nti ama omo anye
accessibility no anka ye ho te se omo usi dan anase omo ye bibi te se stadium anase airport yankasa ye Ghana parliament hokwa ye disability friendly ukọ hokra wontimi enye because of adwea ehye ye mu a omo dade tie nti ama akaya dwen mu nti omo ye buildings no anase airport ohwe old airport na me tu kwanya me brepa everyday bia no ama me ni flight bi kura akonya asem omo yi mi si fom ama koye nsem bebre ma asem no kwa court se ye gu ho a ye ka ho asem omo yi mi si fom se omo se me omo flight no omo ni facility ama physically challenge na me ka no senka ya de anka o me nipa ye wo man ni mu ne gitumu a enka obi de adwuma bi ba o man ni mu na se omo hwe adwuma na omo de ba na omo hu accessibility omo hwe se wo be se obegye lances a operate flight and how de be business bi a o se wo de we ka ho se na be ye obi su ye disability on so ba on so bedwuma aye compare old airport no to terminal 3 now difference ben na hu for the physically challenged terminal 3 no more advanced my na ye did them physically challenging no if you say old one no now kwa wheelchair no say utuaka and am more left I dey left from down up to flight ni no so or say utuaka but then now say terminal 3 no buy no omo ye bibia flexible omo ye tumbu omo the flight ni be see ano a na ye piam straight to your seat nti no ama first no oyawa na ye fam no atetia na ye fam no to see ade aden abrase but aka ne makakre bi enyoma ben sa na wo feel sa aka ya aka ne say you say ye ni car park hwe bia car park na wo na hwe aha terminal 3 ni hwe bia car park wo say wo ye disable na say wo park wo car e wo ho a before betumi anante fi ha ko car park na so na wabre nti nanka me wo kwa abrochi wo ko Dubai ana akwantu ye makokọ no a ye wo airport a ye obebi wo ho a disable fo na e park wo ho aha disable fo na park obi am park wo ho a disable fo na tena ha obi an tena ho nti ama wo park wo car wo ho krampo a twemu a ka bia say wo ye okay ba ha na sa na obe cross kwan e stand step na sa na ba ko car park ase wako na kwan na so o ma ye na se na we ka bia ntimi ngina ho nti na kakra aka ne se o se nkomu agi ye physically challenge ne ya dwen enam se wo se no ka se wo mayinya firi mu se komu yinya firi mu a komu ye bibi e fa nipa ho se komu gi ya dwen na mo hu se papa we ekuta crutches mama we ekuta wheelchair ye fa mo ntrase ni ye misa mo niema ase ye de ka ho a ebe den ebe boa ukuta wo clutches yi a wo gina edom bebre nim e ka nyame asemi wo title no so ye prophet nti edu ba bia wo be ye sunsun mu adwuma kakra na challenges ben na ya wunya wo mu me ka last bi e kobo deliverance na ye bo deliverance no na se nipa na e ba wo so a o se wunya stamina na utumi di gina ho se na e be ya won tofom ene ade se obi am ben wo am wawa obi ne ho ka wo pe obe den betofom my experience so many things ma tofom be miensa enum bi e wo property so na eno so ha adwen kakra challenges aye fom no ne sa hoden ni ho ntisiame honhom ne ka obena nipa na e ba wo so a untumi ngina wo nan so na adwuma no so untumi ntena ho se wo ye den wo tena ho eprechi ntimi nye yesa unni obia wo asori ho ai bia omunim wote bia wo mu no se bia ombegina nipa miensa na nan mema a ombegina wechi se ne be ya e bia untumi ntofom ana abrochi nso ukọ honom a sen me pesa wo kirekire mu e kire yen abrochi de no ye different kakra because abrochi no mo automatic features ukwa wo kire mu a e automatic nti wo preach no you ultimately walk it through the audience na wo ba na wo continue BBC kurambo na atese wo ti ho e de entimi ye de entofo but ha no ntesa because of facilities no enye accessibility and that kind of machines no say bia wo ko aso dem machine betumi apri wako because the kwa brochi am use machine from baby ameko ne machine de meko akogya pete so accessibility kama omo aya aka ho mo hu se nipa bi wo ho omo so wo sa atebia no nti ye bibia ye mfo mo ye den enka ho nti omo ye ne sa but ha de omo ye ne sa nti sa machine kwa me de bakora mentimi use because water kese e de maso odan anim na me pacho okwa abrochi na okoye program
treatment ne te say if you say we program so ha minim so your program organa ha pa sign na asofo ne treat you ha e na wotu kwan so kwa sign na omu treat you wotu kwan a serious e be say me do Joburg airport omo the convoy and be share me call me hotel and sana me kwa sorry in fact emma nyamesom ye de emma wo yo di fo hu sampa nyame fe no faso ye den e wo hu sane ye be serve sane ye be care for wo at least ye be fa okra fi asor wo hotel e kwa asor dem grandpa emma it will stir the grace who says send your moti send your madrasi no send your moti na omo the way they care for you no are different from Ghana. Oh ma for yi o ma no ebi etumi ebisa o say adenti na wode clutches enante obi an shedan bisa me da because of relationship am ne won wo and how I care for them and na send ya is ya me bayi o ma mix me oh ade o ma mesi mi o that baba da ben no that say intimi fear port bia na me frɛ mu and wo hwɛ excitement the way o mo shout ne ade a o mo hu ye o mo hu se papa ne yare o mo hu ye en come kra efi se die me ye mom ne ne me ne wo mote no eyi wo mani afi sa ade ne so me nim se o mo hu patro sisi ano advice ben na wo advice physically challenged e wa bonten advice a meka say physically challenging no start wa adwen mu start wa wadwen mu wadwen na mema wate ade ne yaw wadwen na betimi aka che wo se wontimi nye wadwen na betimi aka che wo se wontimi nko na se wadwen ka che wo se betimi aya emfa ho sane a obody na ye week ya metu kwan me call my call South Africa akoye adwuma for almost 10 days and ma san bayi the next man me sa ko be fufuro e be say magia to me say eye tibia enti me man nhye me so se wo ye ohommo a na se wo ye ohho te say me de me yare obi ambeboa me obi ambra e na me ma yare na adan agintini e wo mu but se wo ye wadwen yie na wo ma wadwen ka che wo say ade we metimi aye Bible say yetimi ya ade nya wo onyankopon o hedan o hye yen den ni mo nti se yankopon afra yen anase ye Christopher a o se yetimi hu se adwen na yakopon de amaye no eso se ye ne pedua but se wo yare wo wiafom untumi nyante na se wadwen ye adwuma adwen ne timi ma o body ne hedan ye adwuma ona se nti adwen no disability no statif ya adwen mu ansana isane efie ne pedua mu ene ya hwe dia akosui eye Prophet Clement Ofori ene ene na twetwe enkomo ono da House of the Rock Prayer Ministry International ewo Alhaji Israel First Kev awanwan ade ekoso ewo osofo asore ene wakasa bebre enam edan a yesisi car parks ne ade nyina ewo se etuminya separate ones edema only the physically challenged. Mr. Mo, wakasa amanato akomaso. Monhwe na monye ho bibi emfama yen. Mama ya te asenso se, omo amone na mo sresrade e ma monje mo yare entum. Na monyi ni se mo betumi aye bibi. Bibi mpo na wote wheelchair ma betumi aton a. Ye na ubenya ehun faso. Beda mo ase se majebre na mahwe kabi na minka bi dwumadie e wo Top G multimedia so. Wo pese wo hu ye programs a ubetumi ahwe yen e wo Facebook wo type Top G multimedia wo be hwe ye videos na wo ko Facebook a wo be hwe wo ko YouTube wo be hwe Twitter Instagram ni nyina wo benya yen ho eye mo amodofo kuku asake e na nwumre me ne mo atwetwe nkomo me da mo ase